ӯ биишт гуфтагишон бароям як теъдоди худшона як табақаи худшонда воқеан биишта. Ӯ гапш бароям بیشتر مالی дахл дора. Воқеан барои мо биишт ҳаста. Ӯ на пули барқ метан. Биишт ҳама хеле ҳама чизиш бепулай, ройгонай, кайфи сафо ҳамаш бепулай. Ӯ на пули барқ метан, на пули об метан, на роҳкиро, на ягон сӯзишвори бензин, на хурданда. Шумо дидаед то имрӯза ки Раҳмонов ё ки як наздикош як вазиро бозор рафта бошанд, орд харида бошанд. Дидагӣ ҳастед? Ё ки бираванд пули об битан, пули барқа битан, ё ки як маводе ки хӯрокаи хонашро даркора бирава пул бита бихара. Нестай ва бовартонам намеяд. Боз ман мегӯм ки Раҳмонов ай бозор орд харид, шумо механдед. Ин гапи ман барои шумо хандоварай. Мегӯед чӣ хел ӯ мерава орд бихарад? Ӯ да орд бепулай. Ё бигӯм ки пули барқа Раҳмонов ҳар моҳ метад. Люстроша медонед чӣ хеле? Як люстри ӯ 200-300 та лампочка дора. Бо лампочка камасраф нестанд. мо шуморо даъват ба чӣ карда будем мо пеш? Сарфаву сариштакорӣ кунед, хоҳи барқа кам истифода кунед гуфта буд. Хоб ба ҳар ҳол ӯ пули барқ наметан, пули об наметан, пули хурданӣ ҳамашон аз ҳисоби нами мардумай. Ҳами чӣ меган тайёрахӯр ё ки помошхӯр ҳаққи мардум қадри зиндагӣ доранд. Ба нону намаки мардум зиндагӣ доранд. Ба ҷое ки ӯ шукрона кунанд, мардума маҷбур мекунад ки шумо шукрона кунед. Воқеан биишт барои ӯ чӣ коришон мефуранд мекунанд, ҳеҷ кайвон намепурсад. Чӣ хеле мефурашон зиндагӣ мекунанд. Биишт ҳама хел ҷоя. Чӣ хеле мефура бихӯ бигӯ, ҳеҷ кас аз ту намепурсад, ҳеҷ кас аз ту яъне ки саволам намекунад, ҳеҷ мамонеат барои ту вуҷуд надорад. Биишт намтари ҷоя. Ана иё мо мардум мисли ҳамун занбуре ки асал мекашад, асал меёрад, леки асалпарвар асала мехӯрад. Занбур худаш хӯрда наметавонад. мо ҳамун мардум мисли ҳамун занбури асалкаша ки ма мекашем, асала меёрем, леки асалпарвар мезана асалау зимистонда мо худмон беасал мемонем. Мора як манҷик шакарҳо қати фан мекунад, шакара дар об медозанд, дар пиёла дар пеши занбурҳо мемонад. ҳамун қати зимистона моро айнан ҳамун кеста асалау мезанау як манҷик шакара дар об тар мекунад, мемонад, мегӯяд ки шукрона кунед, шириниро бигиред, бихӯред. мо ҳамун мисли занбури асалкашакем. 2 миллион мо нами сайёрада дар Россия бигем ки парвоз кардагем, асал ҷамъ мекунем, пул ҷамъ мекунем, мебарем Тоҷикистон, дар мо метиҳем, ӯ кайфш мекунад. Халос, ягон ҷои пинҳонӣ надорад. Агар бародар бобои Фузайд Бобоев, ҳамин бародар тарафдори ватан, як бор шумо садотонро биронед, чизе гуфтанӣ ҳастед, садои мубораки шуморо. Тарафдори ватан. тарафдори ватан. хуб, ин тарафдори ватан. Асли набоша бародар Астанаев ки бироя ҳақорат кунад. Тарафдори ватан. ҳозир ки шуд як видео шаб бо маҳкам. Салом алейкум тарафдори ватан. мегҷоши. Биромад тарафдори ватан. Хулас гӯем ки ҳамин хел аст. Бибинед на бояд мо мардум мардакҳо канса бибироем. мо ҳамун дута репер аждад дорум ки ҳамун репер дина дироварданаш. Имрӯз чӣ ба надировардестан ҳамун реперора? Ман ҳайронам. Биёре Сурайё Қосимоваро биёре, намедонам. Ана Шабнам Худойдуд ва кира Сурайё Қосимоваро биёренаш реперотона ка як лав. Ҳала биёрена ка бидронен суҳбат кунад дар инҷа. Дар хели Сурайё ҷо меёрам. Кампира наёрам. Астанаев Сурайё Қосимова ғам нате, ӯ уже хай на ҷоша ё зиндагиш хушрӯ рафтест. Сурайё Қосим акна уже ҳаётиш уже чотки рафтест. Ғам натен ӯра. биёрен тарафдоротона чаро намеоянд? ҳаҷибиш дари аст ки ҷоши тарафдорошуд. барои хеле мусибат даку омада наметонад. Дин ҳамун инсон биромад гуфт ки шумо хиёнат мекунем ба ватан. Аслан дар бораи мо ягон маълумот надорад. ҳар маълумоти дар бораи мо гирифтагӣ аст, аз телевизиони Раҳмонов гирифтагӣ аст. леки имрӯз мехезад мегӯяд ки шумо Сурия мехоҳед, шумо Ироқ мехоҳед, дига чӣ? Ки ҷо бош ҳамун репер. Ман қатъи ҳамун дина ба ҳазур суҳбат карданӣ будам, боз вақт камтар барои ман тангӣ кард. Хуб, ҳамватанои азиз, бинандагони гиромӣ ки шумо аз ӯ тараф дида истодед, албатта ки лайк падилид кунед то ки
дигар ҳамватанои мо ҳам ворид шаванд дар инҷа, то ин ки ба дигар инсонҳо ҳам бараса. ин аввалои زنگای برادر از طرف زنگای تلفنی قبول کنید چه خیلی یگان تاش یگان گفتنی شاید اینا قبول میکنیم. انا کو بفرمو شما همتون ایمان میترسین. اوه بچه بیو کو حکای من سلام علیک. من کلود چی به فقط مرا دلیل میکنین همین چیزاتون؟ اینم یگان گرام خطا دلیل نمیکنیم. بفرمو پروست مو آدمای سطردور اینا قبول نمیکنیم. برنامه امومالی را ما هم گرفتگیم سطردور را نمیمونیم در آمدنی. باید انسانو سطر خیلی یگان که سطر نداره قدشمو مرده گپ زدسته. خیلی ببین آخه چهرات پینانی سطر است. ببین حکومت رحمانوف در میره وارد میشه میگه که اول سطر طبیعی باید بدرو. ما هم برنامه امومالی قطعی کار کردیم اینجا سطر طبیعی باید بدرو چهره آشکار قطعی. خیلی به شما میدونید که اینومی همو شما خورده گشتیسین. انا که بفرمایید خودت رپری رقاصی یا که بگیم که فلک میخونی کدام ساعته خودت یا اکتیور؟ من نه رپرم نه رقاصه نه پروست شما اینومی جنوب خورده گشتیسین. بو برای چی بگو؟ برای پاس میزنین پراسموتر میگیرین پاس میزنین خلق فهم میکنین بودا کشتیسین. هم مرا شما گناهگار کرده. چرا کشتیم؟ آخینا بیچاره را نمی اکور را نمی شما فریاد میکنین یا پگه توجدان رفتن نمیتونن ای پشتی چی ای پشتی نمی چور تا گپ میزنن نمیدونن که شما فن چون کردیسی. اینا گرفتیسی ببرو تو تاجیکستان رفته میتونی ببرو چهره آشکار گپ زن. این مرده که ببین سی نمیتونه. او تاجیکستان یا کار ممکن که با این گپوش اومدنی. چیکار کنی اکا با این گپ خدا خیلی نکنه شما ملت خطون پاس نزنین. نه که جون نه برادر اکا هستم. همین نگاه کن میگن که تاجیکستان رفتن نمیتونیم ما تاجیکستان. تاجیکستان وطنی همه ما ایشالا وقت ساعت شما میریم نه که انمی ایشا بفهم که اگر میگو که ایشات امای رحمان شما خورده سین کو امای رحمان ایشات ما خورده سین اگر توبه کم اگر تو همین ترچکی زنش تحپوشکای زنش ایشات ما موجوره تو چی کندک سینه میزن ما ایشات امای رحمان گپ نگین گناهگار هم نکنین خطونه شما را من افتم پروست نه اما من نه آدمای گروه 24 میگیم که 4-5 تا ساعت کدگیان هر کدومش جنوب شهری نره شما جنوب ریس گوشت چهره نه ریس گوشت اگر ترنگ گروه 24 باشی